tu ni zong abana ani chal ke tai tivin Eliza ni kho chung sang ke holim naw part 3 na lo tai tivin kalmar mur sanga Eliza pathin thim gaw achang se ading pa to baal pathin thim gaw zalile som nga ho akidin te na pathin di ta ki phun do na haudi lo na sata gi het na mi ho in hingjing pathin ani choi an naw hi chi sin hi na sata a inivet diwe di ka sei do no mai ATM channel nong lot kit zeun pathin pathaina bo han lang tu nya jong hi pathin thu isei do nawa konai thagawa helna tha chang ding le pakai kon oza thei kit dingin pathin ilung sung ko no ai hon pi ket taw he o ai le part 1 a kon in all chan im khilwin part 1 a chun thim gawa kona pathin kam su a tu ni no nga pakai nga jing mi ti ho chunga pakai lagaw thing Eliza an umpi le Eliza bol theina ani pi hi chi lagaw chun e ho chunga na sata na to a Krista hong kit na dinga vanoi ki gut sa ding le vanoi lungthim hai sa na i to ding dan ho ki chin tan ini phong do vin chiting ta le part 2 na chun Israel gampum pin miliman hawa hagawa lam veina ani zotwa pakai dan thwa kona ani gam hatta sewa pathinin Eliza in sola lengpa ahab ang sunga kumthumle ke zen gutui dai tui kang hila pathina tu tang dinga hi ta gaw na ong phun a ahab lengpa le Jezebel leng nu in Eliza chu thading mat dinga hola hi jong le pathinin Eliza chu amapuya charit badunga sela awa adinga ba chate sola chating ta le adon ding charit badung tui hopi a chang la sa ti hopi a hi tabang ta chu anom pia hi jizawa charit a kona achun pheikina Jerifa a mei thainu hinga akiwa anding mun agun pi kit dan ti hoi ni mo ai le hi chin sung mei thainu in sung ain chut lut chun pathin thil bol thina kidang ta ni chin sung chu alu pai jing in sunga chun ne ding atang tapon thau tui jong akang thei tapon na hitabang ta chun pathin phat thei bo na anisi ani tin chun hi chin sunga chun anum dan a hi chule wangsit na chung nung pen ong thuna acha pa thi pen in jong pakai lagaw thieng tha na satan Eliza chung aki phongin mei thai nu chapa chu na sata in pathinin a hin na ni pikin ani kai thau ki ta na hi cha ko nai ni mu da chu thau tui le chang ha akan thei ta lo bang le atan thei ta lo banga chu pathinin ei ho hin khwa jong ni alagaw thinga tang lo hila mangcha ding le ahin na thua dim se le wa se dinga ei man cha nom dan ho ki chen ta na ki mu in chuting ta le mei thai nu chapa ahin kit a pathin lo pina kila abanga chu ei ho la azong lagawa thi so hin sa kit thei ding le tho do kit thei na pathinin alagaw thinga asu Eliza man cha nom banga ei man cha nom dan thu i mo bin he chule hi chi in sunga acha athi ong hin ke ta ye chun sot pi akona hingjing pathin ani he chin thailo nu chun pathin di ta cha hin mo chin tan Eliza koma hitin a hin phong da in bung som la sigi lengte khat na chang som ni la lina chun na mai nu chun Eliza hinga ton hi cha kon hin nang ma pathin mi mong na hi ti na kam sunga pakai thu chu adi hi ti ke tai ain ti cho na pathin mi na hin na tu sia konin pakai mi na hi ti kichen tan ka hetai ya cha ka so pi te ho pathin lo pi na sata ni ke phongai ta na he Eliza achin le agai na zo sia revival and reformation hagawa hel tha na le pakai hinga kile kit nahi mi hon ani nei zui nahi tu nya jong hi chi lagaw chun ei ho chunga na to ni pathinin e ko na hu singai ya chu tu nya jong hi Eliza hin khwa ko na pathinin alagaw thinga helna ei mo sa na no lampi neu cha kha ini kil khom kit devin ki dein bung som lage chang khat na patin ani kil pan ki ni ti we chu in ni khutam ta zowin a hi ti na hi pakai thu chu akum thum na in Eliza hinga ong lungin chin a hab ga ki mo sa in lei chunga gu ka zu sa dinga hi tai than om dan chana phat sot pita gu zalo cho i chan gu zalo he tia kum pha be tin i chu Jacob bunga chang som sigi sungi sima hi le Eliza chu gu zu lo na dinga ta wa hi le kum thum le lagup gam sunga gu zu po ati cho Israel gamsunga pathinin gule dai kai atu tang na phat sung chuting ta la hagawa ani lam veina phat sung le pakai dan thwa kona ani ke himang naw phat sung chu kum thum la ke sung ni Bible ai kum thum la ke kiti hi veitam ta Bible ai ki saying cho adia biblical prophecy the nil revelation ai ha ta ki saying cho 3.5 years kiti hi
ani khwa sim ninga chu 1260 days ti na hi chu alha in su to kinai 42 months ti na hi chi pattern hi Bible Daniel Revelation ha ki mujing cho vel sana Daniel bung sagi chang som ni langa ho bang khun times and half at times ti ho se ban ta le Daniel bung som la ni na jong chen times and half asai kin aba le thu pun bung som la khat bung som la ni bung som la thum na chen 42 months ai lo le 1260 days ti ho bang asai jing cho na 1260 days 42 months 3.5 years kiti hi Bible adinga spiritual darkness hagawa lambai na phat sung el pathin mi ten gan the ni thu phat sung ti ho hi vet sa nan hi jing hi chama ga Eliza jong 1260 days sung lengpa lengi lo nu ang sunga ko na pathina ni sial do cha na thu pun bung som le ni lang jong khui be ti ngai le hau bung chu pathinin gam thip gama kum sang le zani le som gup sung asele ati ke cho ya chu 3.5 years kiti hi Bible adinga spiritual darkness thuta kisial mangphat chuting dal pathin mi hon ki bol gan the pat vet sana ani ke mangjing heti het ngain hi chita bang chat chu Elizain jong Israel gam sunga chu ani tu hai spiritual apostasy khanga chu hi chu ani tu hai hi chi kum thum la ke zo cha pathin gu ain ju sa gut ai tan na Bible chu ga sim ke lewen ni khutam ta zowin pakai thu chu kum thum nan Eliza henga onglongin ap ga ki mus nang lei chunga gu ka zu sa ding ai tai ga tin ati chuin Eliza ahap ki mus sa ding achi tan chule Samaria ga ma chun kil a khol he jing ati cho Eliza jong om na muna kona pathin a hin pui do a ahap hi nga kilang ninga hung ta cho hian langi jong le Samaria gam ho chu a in zo pa na mun ho chen na satan kil hai ti cho aje chu Bible ki chin ta se ta chu na Israel gam pumpia ahap le Jezebel lam ke na Baal a hova milim a hova chu ting ta le now sena ki thoi no ho aman ta le child prostitution ki ti ho jong ani boluwa hitia chu pathina de nga thet ta ta ani chon wa pathin to ki gam la ta in khun man wa pakai dan thwa ko na ani wa mang keu cho na hi ja chu pathin gam sung chu gaw sama kil na sata la a tui jong lo ani ding jong lo hi chan ya cha no me chun Bible chi sim kin ai la ahab min a in sunga vai pupa Obadiah chu akowin a hi ati cho hi chi Obadiah hi pakai ging ta he ti Bible changli na chi sim kin ai le aje chu Jezebel in pakai thim gaw ha thagam lai chun Obadiah in thim gaw zakhat apuizin sung kwa som nga ngan aselin chule amo chu sang hla le tuizin ava in a hi ati cho ahab kiti pa hin asu pa elule ain sunga vai homa pongle pa Obadiah chu Eliza ko ding ain sol cho hi chi Obadiah kiti pa hi ivet na hi le pathin ging mi ai dan chi chin ta pathin thun ei mo sa oi lenga hap le Jezebel pathin mi te thim ga honi tha jing lai tang ama hin thim gaw phabe khat pakai dinga ding dat holoi cho asom nga ani sia do dan tho sei cho ya chu gam sunga hin itabangin satanin pathin mi te su mang ding guan lang su mul phoding guan lang su mang ding ani gu jing jong le pathinin amil han tum hole ama dinga ning ani ding dat ho hi amo akoi jinge ti ki chin ta Eliza hin khwa jong ki mu do ya chu tu pun bung som la ni yong ku sim ti ngai le gul chu na sata inu mai nu chang alungangin pakai thu pi nin hole Jesu Krista hetu sa zop ho ama chila amo ho cheng si chunga chun alung hange ati cho pathin mi olam la banga lam na kita ta pakai ngai khumang ding tu ni nu nga mi ho jing pathin a khan do jing ani ho loi chani ya chu remnant kiti na his de banga chu Obadiah en jong na ani to ya chu Obadiah kiti hi amin hi Yahweh sol sa ai lo la so pati na hi ja chu pathina dinga na sat ai tabanga chu ta sanum ta na ni to ki mo he ai le aban ji simai le chuina ha bin Obadiah hinga gam sunga tuin a ho zo si le wasatung zo se agachin gan cha ho zo si mang hil lo wa iziam te ham pa mo wa sakol hole sangan ho i hu ing theina dingun ati na hi sangan ho hu ing na ding gan cho hu ing na dinga ahab hi kisabui cho ai wa cho Eliza cho koya de kisabui ha ahab hagaw hin na ding le Israel gam pum pil hagaw hin na dinga kisabui cho na hinge leng jong a in political issue a na tong jong hi ya chu pathin thu bui pi lo ai cho to nga cha bui na jong the yong le lai ko nai ga mu do chu ahab banga hi hon jong pathin thu sa nga hi leisi thung na i bui naw tam tam so na apoi mo pen hagaw an ki bui pi lawa
ilagawa dinga phachum lo be khat ding thil khat asu tu lai in Christian ni khu jong hi kisa buin ngan ki nei cho na pathin thu ki ti hi ki du cha gulo cho ya cho pathin tun kil hung la ding he ti cho na ama sai sai bong wa chu ya cho tu na hi pathinin an ne wana thei pet tui don wana thei pet hagau thing eum pi thei ding phat lai ta hi chi phat ki lamuna hi pathinin na sata ki gung top ding le ki sakhol top dinga e ko na hu zingai aju di lawa hi le hi ta banga chu a hap leng pa bangai pathin thu pakai lam gel phalo bia leisi thong na ki sa bui khawa iman tha te te du hi ti ki chin ta ki mu do he changup na pan sim kit lewen hi ti chun gam sung chu chut su na den amanya ki hom lanin ahab amat akipatin langkhat lama chin obadaya amat akipatin lamchom lama achi nai ipisi amata jong hung do ngai dem e cha zawa jezibel le ahab chan ki sei chu isa su kin azong le azong le hung ki chi ki ding hai mi ane tha jing hi cho eliza hola sol zia na amulo hong chu agam ho cha ki ha sir sa zia a tha loi jong ma su gen the yong no ma hi ta chu mi tam tan bol le ama dinga jong mi lo ngap jong hi ta mai thein tin hi a chu ama ta ke pat do hong ngai ta cho na ya chu lam choma ama na go hola obadaya chu lam choma a hol ki ni chule azwa ka sei ka chu obadaya hi bible ani ji pa obadaya thim nga hui di lawe ichi mi chum mo mo hi ti het di wa e chang sagina isim kin le chu in chutia obadaya lampia chi pe chun vevin eliaza in akimu pi in chule ama pa chun a hen amai tola sulot in nangma kapu eliza na him ati obadaya chu pathin ging min hi ja chu pathin mi pa pathin thim gau tis be khwa ko na hong kon do pa eliza chu obadaya ngong amial chi jingai eliza in ani het lo wa nga chu aman ki chen ta eliza mu ma chu na zabol na pi pe ya na sata kisu niam na ane ai cha pathin thim gau mi ti ki chen ta he na malai mi wan pathin mi azabol dan hoi lo pi mo mo tu na pathin thu ki seya pakai thwa ki le ki dinga gam sung ke kawa hobung sunga lagawa helna ding thu i phun ma ai wanga pathin mi za lo yo mi tam ta kyom na lai cho na hi ta bang ho chun leng a hap le jezibel chunga pathin thu tan ta bang hi pathini chunga lhun sa ding hi so pe ti wa ya chu phat akile ka hi pakai mi chu koi ham pathin du sei mi chu koi ham ti hi na khudagi a ingai jing diu hi poya poi mo kha chu he changge chang ko na chun eliza in adon but in ka hinai tun chen lang na pakai pa ahap ko ma chun ven eliza e ko ma me tin ga hiltan ati chu chuin aman asu pa obadaya chana sein ipichon sit na kabola na su pai tha dinga ahap ko na nei pi ta ma ti cho namu ta wa ahap chu eliza hol na dinga hi lung hang mo mo hi ti ki chin ta ki mo chong la hola chi ho amulo ho so ani tha thu thu jing ti ki chin ta ki lang hi chawanga cho obadaya jong hin elizan ahap ko maga sein ta sol pe na ipi bola ahap tha sa dinga nei sol gut ham ati cho na a situation cho a intense dan cho assume lo he aba nai pi sei kinam chang som som na khat na pakai na pathin hing jing mina ka sei ka pakai je nang ma holding a sol lo na mun le gam i macha om ta poi chule ama khu poi ati tingole nang ma na mu lo naw thua lengam le nam chu akya ha sil sa ji ati cho na gap phana bol ti na cho eliza mu lo agohol sa a mu lo si si cha leng pan na satan tu lai pa ki sel saza pi ti na cho chule tu nang man chin na pakai za ven eliza hi kom amtin na seize ati ke cho obadaya ki chat dan chuna chang som le nina pan sim kilon chule hung hi ti dinga hi ke mana koma kona ka chi do le pakai lagawin ka het lo na khatna nang chu na pui mang tan tin chutia ka chia ahap ka ga hila ama nang na mudi lo ting ei tha dinga hi ai na su ke ma ka khandon lai za pana pakai ging jing ka hi a hi e ati so ke pakai ging mi ka hi hi tia mo thi ding chu nei phal hin ati so eliza ko ma chan ai chu azai cho eliza chu athu se ala sa ho lo si chu pathin thim gau mi di ta ya chu obadaya ang chun ama thu si zui an nang le ama ding ang cha danger tai thei cho na a chi kit na jong le a hap min gol ki la eliza chu mu da kit le a tha kit tho tho din hi cho cha gela sat ka cho ya chu lungboi kicha ya chu apu eliza ko ma chi kiniem sa ta ke pakai ging ka hin ka phat lo ka thi na ding he pu nei gon pi ati cho aye chu
a situation a intense nan chu lai describe a bol kin Jezebel in pakai thim gau at thalai za ka thil bol pakai thim gau ho som nga nga a mi za khat sung kwa ka sial kwa chang ha le tuya ka ba chu ka pakai hi na sei pi lo hi ham an ti cho na he tia cho pathina na ke ta din dan ho cho ain phun do cho chang som na lina tun nang ma chin na pakai pa za ven Eliza he koma tin ga sei je nei tin aman e tha te dingai na ati za mong cho bedaya chu ai wanga Elizan ipin sia chang som na nga na Elizan anga ka din jing Zaniel pakai hing jing mina ka sei pi nahi tu ni khwai thon lowa ka ki mu sa te dingai ta ati ta chu phat khat lai cha pathinan ki siar sa jing cho Eliza hi tu abang hi tun chin lang a hap hinga ka kila ta ka ti cho tu lai pathin ka he iti man wa chu mi tam tai ngol hui the thwa na tonga thu sei ki cho ai wanga chu aphat le hun to kita pathin e man cha ting hang san ta Daniel thani pakai ang sunga chu dinap aman e man cha no na banga thu phun kit ngai he chu he Eliza na bol hi chang som na gup na chin Obadaya ahab ki mu pidin hang san tan hong po do tan a hil tai chin ahab Eliza ki mu piding an hong tai som na sigin a chin a hiti ni ahab min Eliza mu phanin aza nang ma Israel subui jing pa chu na him ain ti cha pathin hingjing ani hote pathin to kitip na anezing namte chu asu tal a asu buya baal ho na mi pu lu na Eliza chu gamsung subui pa ngo chu na hobung sung in sung mi malhin khu kiti abui ting ipija abui ham aye chu pathin thu ngai lo na je aha pin jong pathin thu ngai lo na je agam sung abui ya ki het do lo he tu ne jong e hon jong igam sungu ibui naw le ya sat naw le hlagawa I chat ve naw le lam ve naw atam zo pathin thu se ngei do na je ngani kilit sa hoi thona ki dimma pathin ka het paul a phai ki ti ai ma pathirin pcm ti koi man ki don go lo cho hi chui cho hobung nat na in sung nat na hlagaw hin khu tam ta nat na pathirin pcm ti hi ngaya bol nga hi tu nia hi chi se ngei lo na pa hi hlagaw hin khu le til zo si buina ke pat na he e chen Elizan hang san tan don bun chang som la get na ke man Israel sung ka subui poi nang male na pa in sung miten pakai thu pi hona da hawa baal nung na jiwa ko na su buyo hi bowe tisla kichin ta Eliza sei ta chla pathin thu pi na da hawa tisla pathin thu pi a chu pathin obedience I diwa dei cho thu ngai ding se ngai ding ai diu cho nangin pathin thu chu na ngai ta pon baal nung na jiwa ti ta chla disobedience sui cho na gamsung subui ye chun tun Israel te zo si baal thim gau zali chule Jezebel do khanga annezing Asira thim gau zali chu kahinga Karmel hanga ga ko khom sa ta na ti chu chona bol ta chu Elizan ipija Karmel hang khel khela cho hin sei ha Karmel ki ti hi Megiddo phai cham kom to kinai cha in laimuna hi Joshua khanglai pana jong Israel ten gal na sata ne sa jong pathin thil bol theina chu ting dal van ti lo jong ni kila na muni sinai hi chen ya chmun poi mo hi chong le hi chi view point hoi ta kha chu hi ni sang so do gong kai do ki ti ho ta bong hoi na chin ta ki mu jing thei ya chu Karmel mur sang ai pathin lo pina na sta kila theini nga Eliza in Karmel mur sang view point chu ai thana ki cha chu challenge abole yung kisu khom di wa hi tia challenge sa bawal ta na lawa lo pi chi bana chang som ni na hi di chun ahab in Israel cha te jo si ako khomin Karmel hanga thim ga ho cha ko khom tai ja chung kisu khom ta chu thim ga ho na abantal Israel cha te jo si as thu pi mo mo ne mi za mo mong ki khom di tam na tu lai ho context nga ki sab la jeep le kala ba hin pu da ong thai loya sas na ita banga kidin te na kivet la na wedding a chu mi hem chung ki su khom jing da nop de dan chana atwa thu pi di cho hi chi ta sa mi hem kivet la ne mi pon hi chi la hi spiritual war gim nei tam tin hai chu hi chi pe nai na ya chu so pi ti ho hai ta alim ga bet tho me a thu sim sei me thei ta pon asunga chu darkness a supreme power le light a supreme power te ni kidin te na pha ni cho chi thu ang thu pi de na chang som ni lakhat na chin Eliza chun mi pijo si nga chun hongin a hingwa iti chan lunggel ni sei ka anom jing diu ham tu mine na lunggel ni sei ka anom diu ham ati cho pakai chu pathi ne hile zui jun lang baal ro chu pathi ne hin ti le ama chu zui yun
ati so ai ma mi pin chang khat cha nong don po ve ti cho pathin thu ki se ya amen ti na ding ham ai lo le ipi ha pathin lo pi na phun do theina dem khat ami ahung thip cha jone nom lo cho na chita bong chu chu elijah lai mona experience athil tu dan na iba nai le lo pi ta pathin thu se ya na ai wanga in cha don bot lo cho joshua ina ni sei bonga keile ka in sung mi ten wang pa kai kin jing ka bol de hi no hon na puna pa teo doi khom hole pi ho atia israel cha tia na option ni koi pi ta banga chu chelaya hi elijah no chau na bo cho na ai ma mi pi chun adom bot thei po ve ti cho aje chu they know where they go na azut now achi now lampi chi pi hi he no cho ai ma chu alungu ki ka hi cho ba ali pathin di mo mo ngai do ai lo le hingjing pathin cho pathin di mo mo i do ti hi mi lungbui tam ta ba mo cho ya chu elisan ipi ja lungyal ni na sat ka jing ham ti cho tu la ya ko bru pa siwan ong lep la hole akhanga christian hi khui mo ho ki ka ki do na ta bang choi hola na ko bru pa hung na pen cho pathin cho ai ta do o ai lo le bible ki sei pen cho christian hi khui pathin di cho ai da ta lungbui mi tam ngan ki cho na e hola jang ni cha ta bang chui cho ya chu chimi pi ho lung le pathin lo pi na sta ki phun do na eliza hang san ta so lo challenge bol ta chu ai ma challenge bol na mu na chu leng pa in sunga nga chi lo pi chu calmer mur sanga ko aje chu free and fair combat elo le so down na dinga eliza na ko in vet diu hi som ni le ni na zo win eliza mi pi za keima bo hi pa kai thim ga na lai ka hitan baal thim ga wang mi zali le som nga ni ve na chang si ading adang ho wang 450 adi so na sung thu pi ding he no hom na tam zo jeu chun bong chal ni nei hin pi han chule am hon bong chang khat chu ki law han aban ta le chen bong sel han lang thing chunga koi zo han lang anui za mei ti hi u han chule bong chal chum zo zo ken seming ting thing chunga koi ting anui za mei ka ti lo ding a hi disclaimer bor chat chat cho aya chu mi tam ta hiu cho zone chi ta ki chim theu cho eliza chang se cho adang si si khumi pi khu baal mi ngan hiu cho baal lang elol thim ga ho lang ngan hiu cho hi chore chi ki thuwa za za na hlu pe chat ve wa thila bol thiu cho ema elizan ki chin ta viewpoint highlight ta cho a challenge a bola a bon chawa free and fair showdown theine dinga chu hoi ta ke cha a rules and a regulation no si a sei tu chane cho pathin ni pa na sei cho na ki chin ta sei ya chu mai na ti lo hil dio na chayong chuna chan ningo na chan bong sel ningo mai cham cha na koi diu ti cho hi chalai bong ki that no hi itabang ai di wem na lungdan umam di cho ai chu israel gam sung ki le dang cha na sata kho sit lai ta chong le ahap leng pan bong cha le sangan ho ne ding le ham pa le don ding tu ho go hol thu ding tia bul langai siu cho even ai ne le cha de ngom lo cho mi him te dia jong ha bong cha lo ding a jong ha cho ya chu bong hoi lai ki that no wang hoi lo be ding hi mai cha ma ding a chu bong chal thau chit chit pathin a thum ji ai wan chu bong chal hoi thau lo be ding hi chilai phat ai na ya chu asa phe jong ko de lo dem jong ke lo gong kil diu he ti ki chin ta ki lang ai ichumuna cha eliza in nasata a so down na ding dan chu free and fair ta bona rules and regulations lo asim la ke vat la na ding pan an lai tai ko bru na thap la holoi jong peace ground la hong han ka ti ken lo na pathin pau no hon na dei da timing na ke ti un chu tu nai ke hon timing ka tip diu he na pathin pau dei da thu hong phun ding pen chu tu nai ke ho vai sin na thui phun sa diu he thu tha be hong sem a sei nge hong sem mi su dam thei janga kilep hon jong tu nai mi su dam thei mo mon hap ti ki vat la na nga peace ground na hong han ti pa kai mi na i ko na hi jing eliza in pathin dan thwa ko na mi te puilam waya pathin to ki khan sa i chi sa ko di lo pen chu ki vat la pina hang san ta chawi i chabang chun igam sung wa jong thila thwilin pulut ho zo si peace ground na hong han pa kai mi na i pina bol themam i vet diu he ti chu ki chin ta ka sei jing he chule ho no hon na pathin ho min chu ko un lang chule ke man pa kai min ka ko ding chule me ya hin don bot pathin chu pathin hi ding ati chu ni pi zo sin adon budan
oh na thu sei chu aphal he e a hin tiu ta cho adon but lo bia ya to ai don but ta cho eliza chu chu hung lung lu ta cho ai chu mi pi ho chu lung bui dim se ni cho na bal di hai lo le pathin di ta chu hoi chi ham ti confuse ala lai ta wa chu eliza ni ta bang ta ki vat la ding nan thun sei pa mi pi tam ta lung na wa ai cho a phai ki vel ha taw te a hin ti we chun eliza in bal thim ga ho za nang ho ding in bong chol khat ki hlan chule ki sem ma sa ai chu nang ho na tamu ve ati cho na chule na pathin ho min chu kowun za tia pathin ho plural za cho ya chu pathin tam ta nei hiti ki chin ta ke lang ama wang anui za hi mai na ti lo di wa hi ati cha a sei sei zo eliza in mai ti lo ding ati ki hu lo wa tui jong na sun khum ni hain ti na lai di cho ani ve to ai chu zon chi ta ki chip na lo di wa hi na pathin lo pi ki la na ding mo mo nga hi na hin to gut ta cho cha hi som ni lugup na sim ki hiti ve chuin amo ki pi bong chal chu athat ta ve asemovin zingka pat sun kim ge hilin baal min cho ko pan ta ve vo baal nei ho vun ati ve iti apat atia zingka apat sun kim adi zna na sa thau cho a hin la ogin a hi lo le adon but ding khat sam poi chin mai chama sim chunga chen aki chom jing ve ti cho gim nei da chda khong e khat dingo lam dingo baala ko dingo mai cham chu hingka loy na ti apat thin pa cho ko jing ti na jingka apat sun kim ge lama pya ki chom liwa pengwa na bol hui cho ai le pitik ta I macha don but na mo om poi ti cho han umi cho na hin ta bang so down jingka pa nai li za na nga asun kim chan ge nga ai ma pathin pa win na tang mong lo chu pha ja li la jong anga khop be sia na mocking an bol cho sarcastic da ha penun aje chu ama pathina hin aman thu se ham mi nunga zui ham khul chi ham ai lo ai le imu khat to ham hin tin su kha ngai dinga hi pathin khat ai mu ham ai khul chi ham kitia ki dai cha ve ying chuna pathina hi lo he ya cha dei dei si ya cha vo thi lo ho ki ti cho thi lo ho ni ma cha bol thei lo di cho chilaya baal ho ta bong bep si cho na ye chun hung win bis ground na ka ti jing ai pathinin free and fail ta so down in sa de we ti chu he pathina so pa eliza din pia hang san tai chi pathiro chi ki chip na nei ta cho ni nunga zui ham ga ki tiket mo mo ya san ni sa mu pathin kha e ki tai mi nei ho pi ding chu na samo bong he chi so down ni I vet na hele ya chu ami him ho ya tu chom ko le ji asung la nga hi ka se ma cha darkness a supreme power choi pa le light adinga va adinga supreme power na thanei chung nung pen te ni na sa ta ki din te cho chi pe nai ya chu seten jong mai ha ngam lo ti nai I chumunai ami te chu apan pi thai pathi ni na khot tu ti nai na na sa ta I chumuna chu spiritual world gim nei tam he ala ban chu sim kit len chang som ni le get na chu in ha samin samun amo chun ain sam kit tawen a chon naw ngei bangin chem chan chule thi hi min a kya don a chungwa a thiu alun ha ka sin a kya we ti cho jingka pa sun kim change ba ala ko pengu kapu ki chomu na eliza yong chim hita cho ai ma nga ma chun khungai ka bol du wat na lai hen tiu chi de dan chem chan ki la ki ang kya ki wa thi sen alun sa ai chu milim pathin ai ra thil ha ki tin ti san a de cho ama sa vida ko bruhin ko lut nun jam ti sana ka ko de ha elul ting gola ka ko de di jana thila oi cho so pi do ki chen sa ni cho itta bunga ki song thila ho loi cho hung win ka di cha bis crown na eliza in anu ya mai na hal thailo hil diwa hita avet li kiu banga cho na lei tu lo chi hindal ha win hingjing pathin ho ni hiule hung win peace crown na ka di so dang ni nei di pathin lo pi nai phon ni hida cha bola hung kya ki wa athi sana lun so ai wa pitia chu ina hi ti nei ni lang kai pha ni amon ni ha lam gan leina an ne chel tu phat ge jing gau thu se jun hin la o khat cha ki ti mo mo om pon chula don but na khat cha jong om pon koi ma chan jong izin a hin se bo ve ati da chula wa a thon hieng cho na jing ka pat ni lum ge cho ni lang kai ge ti cho New Testament na ni lang kai ya cross a thip chu ko ya hu hing pu Jesu Christ ai cho na
ichita bang chat achu nilang kai phat changi choloi penge tiu cho ai wa phat chum lo adol mo dingum talo ai chu kichen ta thilana to na ima cha bol thelo pathin aho na hi chimona chung kilang ta cho zum pan hui ta cho ai bana elizan pian bol ta chang som thumna pan sim ke lawan elizan mi pi zo si za nei hin ngai jun a hin ti ta cho mi pi ho keilama hong tawin ni hin mai tawin an ti cho pathin in israel cha teng chu sinai mul hanga thu sei pi ding ting le nei hin nai jun a ti ji cho ni chapanga cha elizan jong Christ character cho kichen ta azui hi cho nei hin nai jun an ti cho na cho le mul chung na jesu christian jong thu ni hel ting le mi pi ko ma hin nai jin ti ho ma sei ji cho na even nai le Christ character hi dan kichen ta ki moi chun mi yo si chu a ko ma hong nai jun hi chun pa kai mai cham ki wo chim sa chu a hin sim phata we ti chuna chun elizan namin israel hiding a hi ta pa kai thu hung thun na jacob chapatip phungza dungzuin song tum som le ni so a hin la tai mai cham cho hin la song tum ho hin tun tha ta chu pathin to kitip na sata gyal do na symbol ho jong a hin koi ta cho ban chang som thum le nia pa sim ki le song ho chun pa kai minin mai cham kha simin mai cham kim vel a chun muchi te na dim ni dol zo dinga lenin leiku khat alai kim vel na hi na aman thing ho agol golin a koizin bong chal chu achan bong bongin thing ho chunga azamin chuin azawa belli chu tui sung di mun lang gowam gan thlai na le thing chunga chun sung lu na ti a khat holoi baal holoi yong chu mai na ti lo di heta avet hi ki wa thu pi chong le ama jong hi free and fair showdown a hi na mo mong dinga chu mai ki ti mo mong hi sei pha am na lo dinga chu tui ki san achak ma achak ki hilowa a kim vela lei kwa chu tui a sun dim ki ne cho na chilai chu velo chen som thum le lina chun chuina man ani ve nan bol kit win ati cho tui khat ve sun sa ban ani ve sun sa kina bana chud ani ve nan bol kit win chuin athum ve nan bol kit win ti chud amon athum ve nan jong hit chun tui sunga sung kit ta ve ti cho na thum ve bible adinga very common number hi jing cho ya chu pathin lo pi na phone dot nya elizan jong thum ve jan ta sun thum ve ki ti chu par api ha confirmation a hi mo monge ti phot chit na number cha hin za ai cho na khat ve a jong chu phakop se ni cho ngai tu tang mo tui mei ki cho gua tui ki sung ki ti cho phalbilaya bu hi mei le ban mei ki cho kai zo lo cho a sat dan cho ero le gamla yu ma na thu ago be lo ka imong le mei khat a jong ki cho kai zo lo cho na mei khat a mei cho kai mei ki sana ha cho hi chala eliza chu tui sun khum ne ti cho ai le mei khat la nei lo hi cho a het kha lo be amu kha lo be o wana ko na mei hung khila ngai ki i chan dia ta san na le ni tam na hi chu hi chun tui chu mai cham kim vela alongin ama le ku yong chu tui a adip tai ati chu chang som thum la gup na chun nil ha lam gan lei phat a hi phat in eliza thim gau cha hong nai jin hi ti na sei abraham isaac chule israel pakai pathin nang ma israel pathin na hi a chule ke ma na su ka hi a chule i chi thil zo si hi nang ma thwa ka bol hi ti tu ni hin ke he do han ati kum thum la ke wing gule dai kai zo si ta nga israel gam pum pit ki le dang cha la al ha gawa lam veinal kho sita lunga muzin ani lunga bantal pathin dan thu to mihim ten ki khana milim hona baal hona changa ni lam vai lai ta wa chu a chain a final better na ki do na no kha pen chu eliza le baal hole leng a hap ki ka ki vet la na no kha pen last fight iti don battle chu chlai mana chu hum ta chu ya chu pathin eliza in pathin ko ma chu ki chen ta thu sia pakai ye chi thil ka bol hi nang ma thwa ka bol hi ti tunin mi zo sin heta he ta kinia wa sa ta pathian nga tawa nei hin ngai pi in vo ka pakai nei hin ngai pi in chutile hi chi mi pi hoin nang ma pakai pathin na hi chule nang ma alungu na le he tai ti he dingo 24 second 25 second ham khat cho hi sui cho eliza in mai cham tui ki sun kum sa khat mai ong kun na dinga taw na le phat asu lu ja cho only 25 second ham khat cho ai le baal holo chun phat i chana su lot wa jing ka pat ni lum ge hing jing pathin ji ho ding ta le so pi ti ho aza na ding phat jong phat lot lo he a himi ma eliza a hi na mo ma thu tam se lo mi ama character hi thu tam se lo pathina se sa dinga lom chang bo se
tu nya hi chi pathin mi ho character hi dan hi ki chen ta e hon izil lo diwa thu poi mo ta e i sei u chu a thieng a pha la thei dol le pakai lo pi phon do na thu a hi ngai mi tam ta i christian in khu hi ikam ji akonin kisu nim na kisu mol phona tam ta hi i bol do hi chu pathin ko ma i taw wa chi theina ding ikam le ho man thim na i ki taw jeng ngai hi chu elizain kwa ki chin ta ki mo ai le pitita cha som thum na get na chu in pakai me kung cha hong leng than gowam gan lei thing ho sung ho lei wo cha kap famin lei kwa tui chu ahul sa ta rai hello pi dan chun mi pi yo si chun hi chu mu pha nan amai zo tu la sulun pakai ama chu pathi na hi pakai ama chu pathi na hi ati ta we ti chu hallelujah pathin thang ba nam han lang gowam gan lei se chu akapoi sung ho jong ching ho jong lei wo jong ban cha na ka vam ahul gam tui jin ngong kang hi le ti chu pathin thanei na lo pi ta chimna chung kilanga ele chimuna chi pidita chang som li na chu sim le chu in eliza na zawa bal thim ga ho chu manun khat cha hoido sa ra ti chu azum phat wa chu zam ni gu nu chu hey ma eliza pi bola hey koi ma zam sa i wo ati da chu bot kya kim ver sa ai chu mi pi ki ti min ap kai na langa na di sa na nga thai chu ta san thu dol ki ti khana hi buina om ting ta le mi pi hi hoi lang kai dam ti buina nei jingai hi a chi cho chu su di theina dinga chu pathin thu ki ti dop sang ning cha poya poi ma hi chimun na elizan ne bola masanga baal thim ga hono ki kai le holo chu twa cha man baal thim ga chu bot sa ti un a tia khau ta warning api warning a bol kiu lai pi bola chu in amo chu manun elizain kishan wacha dunga apui su ni hi chimun a chun athat gam tai ti hagao hin khos cha vei the pen le pathin to eki khan sa the pen hi melmal a melma chumung pen hi chu hing hoi dinga lom hi lo ya chu pathinin molek sanga cha te pi ho acha te tu do ho child fornication bol ho hi to chi sunga sel ing ta pathinin dan la dan thu pi pen ni pi cho Israel kampum pi pui cha veile pathin to ki khan sa hagao mit ba na zo si sujinga hagao muthim hin pulut holoi chu pathin ki chen ta in that gamin ati cho he na aman atha gam cha ke hi china chu Israel kampum pi chu pathin lung han le pathin lung sat na ben chu hung thinga pathin in gutui a hin soldinga ki chen ta eliza tu sima chu hi chi zo ai hung ki mu chula chang som li la khana pa in sim panai pathin go in sol ta chu tu nya igam sung wa jong pathin i ho naw le ita san tu dol wa subuya thila thuilim pulut ho jong hi tu nya igam sung wa isu mong diwe tu nya pathin thua ding lo ho thila tu phuana ki nga ya bible khela dinga thila tu phun khat in ki pulut na ata sana ki bul pho loi chu pathi mina tu nya kin jong hongwen ka ti baal thim ga ho banga amit mona ki het lawa zumpana chuting ta le hagau su lam veina dingana mi pi pui chat veina pen chu ki chen ta imu do ting wai le mi pi hon jong hi ta banga na tang hoi igam sung wa pathin lung sat su veina ding le hagawa hel na di ta chan the ningai chon sit hi khen lo hi la isu ting sel di hi ka sei do no me ya chu ka so pi te ho pathin hi chini kwa eliza chunga na to hi khang tu sim history adinga thil lo pi pen hol adinga mel chi thei pen le thil so gim nei pe khana chu ki hejing he mi khat se mei jong ni satan gal do dia hun din ting le pathin na sata apan pya din pi mi khat se to pathin hi ahung pan khom jong le mi dang tam ta pathin he lo ho sa jong tam jo thei hi ti ki chen ta eliza en ei mo sa Daniel team ga on KP ba kai so ki sap lut ding hi jong leng ka window pat ko na pakai dinga ka taw jing di ati hi chabanga cha pathinin Daniel cha din pia KP ba kai ko nan ho doi hi cha tabang cha chu Eliza jang chu achunga na ne to adin pi Sadrak Mesak Abednego holoi jong mei kunga ke go wam ding hi jong leng milim ang sanga bo khup lo hil ding ka hi ve atia pathina dinga atta sanna aphon do janan pathina din pin ho do ni Mordecai jong haman ko ma nang ka bo khuma ka wa choi lo hil ding a hi atia Israel pathin hingjing pathi min chu zabol na ne pi na ya chu pathine din pia su lo pia no mai Eliza jong hi chapanga chu mi pi chun dim azanga om kim bela ultimate showdown dinga ani kitet pi wangwa chu pathinin
adin pia achang se a hang santa alo pi na ne phon do sai ipize ai tabanga chu pathin lo pi na chunga kilang ham ai chu pathin ki chin ta se keima ei za bola keima ei he chan chu keiman ka za bola ka din pi ding hi ti pathin ki chin ta a sei jing ai ya chu eliza jong kita pa a kalmal mo sa ngai chini kha chu pakai dinga hang santa dinga mấy cung dinga tawai le vana kora pathin mấy cung ain khi la sa ing na tu ni ne ho jong hita bang lagaw wa halna revival chu ichan liu lagaw thingi chungwa chu diu chu poi mo tai ai chu tu la e ho la jong baal ho na thila thuila lunglu na babylon sa khula thuil hema vai tham na jong tam tam he ta nei pakai na pathi ngai lon kiti krista sa khudi ta pathi ngai sa na ku thing hi tu na ilawa tun do tham kit ngai he ka so pitio chule in sung let mi mal tin le mitin lung sunga pakai mai cham a hlusa le achim sa zo sia bon sa itha tun do kit phan mai ta ni ai chu pathinin amma lam isan ba ilung thimu hi le hei kit na dinga pathinin lampi ai sim pi jing he tu nyai hi ta bang revival chu nei theina ding le in khuwa pakai lagaw thing hung kum la ding hi so pi teo i thau nom lo ham na tu nya hi chi eliza tu sim lui mei mei achi sa he po in krista ho bung tu sim khang tina ki chai ti nei lowa phun do jing ding cho hi nai old testament ho bung athil ni su zo si hi early church christian hola azong thil su ni jingin chule tu ni nu nga pakai ho bung sunga thil su jong a hi jingin krista le satan ki do na chu hi jingai ni ja chu tu nya lagaw wa hel na di ta le revival lo pi ta lagaw thing hel na chu tu nya ingei cha nai lunggel ni ki jeng jong poma hi iti chani kui man diu ham na pakai dan thwa ki le ki ding pathin tu pi ase ngai dingin pathin tu ni ko win i cha ko na chu bon cha bin jasu ke ti vet i ikitip naw he pathin pathe bo pi taw han